U Galeriji Kulturnog centra u Šapcu sinoć je svečano otvorena izložba najtalentovanijih maturanata škole primenjenih umetnosti. Ovogodišnja dobitnica nagrade za likovno stvaralaštvo je Lena Gligorić, koja svoj rukopis oblikuje kroz crtež, sliku, grafiku, ilustraciju i dizajn. Nagrada za postignuće u oblasti primenjenih umetnosti pripala je Violeti Tadić za radove u specifičnoj oblasti umetničkog i crkvenog veza. Izložba traje do 7. juna. Svoj mlad, ali već ozbiljan umetnički rukopis Lena Gligorić, maturantkinja škole primenjenih umetnosti u Šapcu i dobitnica nagrade za likovno stvaralaštvo, krunisala je prvom samostalnom izložbom u Galeriji Kulturnog centra. Veoma sam uzbuđena, ovo je prva samostalna izložba i drago mi je što škola je primijetila moj talent i trud koji sam uložila za ove 4 godine školovanja ovdje i drago mi je za koleginicu Violetu koja isto izlaže ovdje večera sa nama. Samostalno izlaganje podstakla je i nagrada za postignuće u oblasti primenjenih umetnosti, koja je opredeljena takođe maturantkinji škole Violeti Tadić. Ona svojim radovima već pomera granice u poimanju umetničkog prikaza. Ovo je velika čast i osjećam se jako nervozno. Prva samostalna izložba. Drago mi je ovdje što sam izložila radove zajedno sa Lenom i nekako jedva čekam da se ovo počne da ljudi vide, jer moj rad baš nije standardan, rijetko ko u Srbiji ovo danas radi i jako mi je drago što sam imala ovu čast da ovdje izložim rad. Šabačka škola primenjenih umetnosti sa razlogom slovi za jedan od najplodonosnijih rasadnika mladih talenata u Srbiji. Zahvaljujući Kulturnom centru koji svake godine pruža podršku stvaralaštvu naših učenika, evo i danas otvaramo izložbu dve vrsne učenice, Lene Gligorić i Violete Tadić. Lena je dobitnica nagrade za likovno stvaralaštvo, Violeta za postignuće u oblasti primenjene umetnosti. Ja moram da kažem da se ne zna koja je bolja, svaka u svojoj oblasti. Lena u oblasti crtačkih, tradicionalnih crtačkih i slikarskih tehnika, ali i digitalne ilustracije i grafičkog dizajna, o čemu svedoče brojne nagrade koje je osvajala na takmičenjima i konkursima, a Violeta nas je uvela u taj čaroban filigranski svet veza i pokazala nam koliko ljubav, strpljenje, vera i posvećenost zapravo mogu da dovedu do uspeha ličnog i uspeha svih nas u krajnjem slučaju. Izložba nagrađenih autorki u Galeriji Kulturnog centra otvorena je do 7. juna.